Fyrsta fyrirsøgn. Fólk ui stórun tale streyma norður til Klaksvíkar vi húsvognun, bílisførun og tjöldun. Sommarfestivalerin byrjavur. Rópetekn. Hetta fyrsta kvölde, så kunnu vit gleða okkun til tey komandi kvöldini. Hóast te stundun sirmar og regnar, ein hópur av fólki komin saman ui Klaksvík at stytta sær stundir, halda sær og gamne og lusta eftir góðum tónleiki. Reglubrot. Te tykist sum te ikki best tónleikurin, ui liggur fólki fremst ui huga. Heldur man te vera huvurin at vera saman til gamans og alvara. Kortene munnu fólk ikki gloyma, hvat innihaldi ui stóra fagnaðinum og reglubrot. Fyrste dagur og sommarfestivalinum veruliga spennande.
vi góðum tónleiki og góðari samveru. Punktum. Onkur fýlist kortini og komma. At aldursbyte neka ójamt. Kolon gasar eigi byrja. Her bara smábørn og gomul fólk. Komma gasar eigi enda. Helt ein genta 4. Punktum.